El Philippine Dental Association Zamboanga Chapter ya dale libre servisyo medikal con el mga estudyante bajo na Special Education Program alina tumaga. El servisyo del PDA ya konsentra na dalida de libre arangkada ipasa de gente del mga beneficiaryo. Asegun con el presidente del Philippine Dental Association Zamboanga Chapter, Dr. Annabel Bayot, el mga estudyante bajo na SPED Program, aquellos mga bata na diferensya na kwerpo, mental y pisikal. Isang outreach ito para sa mga SPED pupils na program ito ng PDA, Philippine Dental Association, for PWD mga pasyente, yung just to downgrade the dental caries sa mga bata in mga like public schools. Talina más o menos 50 mga bata, el con Kenya puede darle servicio medical el grupo. El PDA un asosasyon ta konsentra para darle servicio na komunidad, en particular na mga beneficiaryo, quien ta necesita más con el servicio. Yes, bunot and pasta sa mga bata. Yung may mga bata na with disabilities sila, mental disabilities, intellectual disabilities, and physical disabilities. Fuera con esta actividad, el Philippine Dental Association esperanzao también conducí un outreach program na barrio de Sambuut, mientras un tree planting esperanzao también conducí na Nobyembre 4 alina barrio de Mampang. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.